Hai semua, ada persoalan dekat sini. Kenapa tak ada ruang sekolah dekat paparan delima? Okey, nampak tak kat sini? Ada pula lah paparan ruang sekolah dalam admin tau. Ni akaun admin sekolah. So, bagaimana caranya? Jom saya tunjukkan. Kita pergi dekat tu, modul admin sekolah. Kemudian, you all klik dekat urus ruang sekolah. Klik dekat 3 garisan dekat atas tu. Klik dekat manage account. Apabila keluar paparan seperti ini, klik dekat add new. Kemudian anda perlu isilah nama apa, katakan dekat sini kehadiran, link Google Form kalau guna Google Form. Audience you all pilih nak teacher sahaja ke, student ke atau kedua-duanya sekali. Masukkan ikon dia, kemudian klik submit dan anda tengok jadi macam mana. Dapat sesuatu? Follow for more.